Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gamvoge Gamingu. Šta ću vam tako danas lepo pokazati? Pokazat ću vam kako ubaciti vetrenjače iz GTA 5 u GTA San Andreas. Imat ćete link u deskripciji odakle da skinete. Pa da počnemo, evo kad uđete. Imat ćete slike, evo. Prva slika, na vrhu šta se dešava te vetrenjače. Gdje se nalaze vetrenjače, nalaze vam se u pustinji. Tamo skroz. Evo ga, vidite da vam se nalaze. E sad, kako ubaciti? Vrlo jednostavno ubaciti. Imate samo data i models. Sad, samo odete ovo, kopirate. I odete gdje ste instalirali GTA San Andreas. Ja sam pripremio, ovdje sam je instalirao. I odete samo desni klik, paste. Yes. Copy i vi ste kopirali to. I sad je na vama da nađete to u pustinji. I eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg viđenja. Doviđenja.